Kalau misalkan ya, aku mau ke sana. Dalam bahasa Simelu itu apa? Agamai. Hah? Mindomien. Aku mau ke sana. Mindomien. 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 Iya. Mindomien. Ya. Kalau bahasa Aceh, Lo ngejak gede. belum mujak gede. Betul. Belum mujak gede. Ya. Ya. Oke. Gede mau jak. Kita kan lagi konten, bikin konten. Gede masuk gede dia. Betul gede itu. Betul. Mindomie. Aku mau ke sana. Mindomien. Mindomien guys, Mindo. Udah dulu. Dadah. Dadah dulu. See you ya guys. Vlog singkat hari ini. Nih.